Wat ook oupa is. Van die Marius, kom Leroux. wys bietjie Die voor. Leroux. Ja. Kom Kom wys sien bietjie. vir oupa. Dis dan lekker, joh. Emil, jij vindt het slim dat ik bij jou. Video wel. Nee, maar jy sê moet jou kamera op gaan haal. Anders gaan jy dit weer volgende jaar. Anders is ek nie op die foto. Maar jy moet ook lees. Kijk, maar nie water doen. Hierdie is vir Hanlie Ek het gedink papa gaan. van jou ma en pa. Kijk de bal. Wow. Sit net op. Wag net 'n bietjie. Emil, Wat zo? van die Leroux. Wag, dankie man. Als we zullen waarschijnlijk veel The nights are colder now. Maybe I should close the door. And anyway, the snow has covered all your footsteps, and I can follow you no more. The fire still burns at night. My memories are warm and clear, but everybody knows it's hard to be alone at this time of year. It was only a winter's tale, just another winter's tale. And why should